Da li ste znali da bi trebalo zasaditi oko 170.000 mladih stabala godišnje u Valjevskom kraju, da prirodnim putem očiste zagađenje vazduha koje nastane svake godine? To je gotovo 50 kvadratnih kilometara nove šume. Valjevo je među 5 najzagađenijih gradova u Srbiji. Samo 20% domaćinstava iz grada koristi gradsko grejanje, dok ostali često koriste individualna ložišta na ugalj. Rezultat je dramatično zagađen vazduh, posebno zimi kada je koncentracija štetnih PM čestica i 5 puta veći nego leti. Ali šta ako vam kažemo da postoji rešenje, mnogo efikasnije nego sadnja šume? U Valjevskom kraju, ispod površine zemlje, krije se čisto obnovljivo blago, geotermalna energija, prirodna toplota zemlje. Istraživanja su otkrila 5 potencijalnih geotermalnih zona oko Valjeva sa vodama temperature između 40 i 62 stepena Celzijusa. Njihov potencijal je ogroman. Mogu da obezbede čak 3,35 puta više kapaciteta od trenutnih potreba gradske toplane. Korišćenjem samo 30% ovog potencijala mogli bismo potpuno da eliminišemo fosilna goriva iz gradske toplane i obuhvatimo mnoge industrije domaćinstava koje se dodatno greju na ugalj. To bi imalo isti efekat kao da smo zasadili onu ogromnu šumu, ali skoro odmah, bez čekanja. Uz to, ova čista energija može da se koristi i za grejanje plastenika, omogućavajući razvoj lokalne poljoprivrede tokom cele godine. Geotermalna energija se već uspešno koristi u Bogatiću i Vranjskoj banji. Da bismo iskoristili ovaj potencijal, potrebno je sprovesti hidrogeotermalna istraživanja koje će potvrditi naše procene. Da li želite da živite u Valjevskom kraju i dišete punim plućima? Zajedno možemo da udahnemo čist vazduh u skoroj budućnosti.